Mene Karbiang Long Autonomous Council election having free and fair election do nangji pasi ili aprang penta chuningri asi non ni tun theglong lo di Bithung Rengthama Constituency la bangke piliram rong hang kematha ke claim idang me chok chi la polling agent dum han arupen san thorsi ke theng ke chok pen butas dum handa ame thang but pachi yong lesi along to munisi ani han ke jok la bangke chok che pasinili udamji athepima la ningkan pho pen phongwe so election ki anutin arat according jirta me thang butang but ke chiyok long wek nangji so aning hang do anutin according jirta sila so teng si claim nangje polo sita kachit thok kachit chok theng la so bang gunda bahani la so tiram gunda tumbang la so claim dat lu uni tumpan hutar tumpan ki theng ke chok ani bang da la pengke itu hada la ke claim ke dam malong ta ki kham ke la so thei long wer ni tum la so bang ke chidon ni thei the athepima ka beng long arak ing samjin pensi chaklen chodam aprang benta nonder kali la pengke ke che theng che chok bang ke ing ton nang pu sini tum demand di udam thep dini tum bang ke athepima la ke miu e tri tum kar bi hyang bong ke che chok che theng la ke web kok di la parok so panamana so na churung la so pengke claim dia sigi mi pen parok tum bang ke chelang la so bang ke ing ton nang pu sini lihin pen pengke Dhansiri rat pen da chuning ridi le pengke la so jong si alang li ke che chok che theng ni hang a hok le te la na tum Bithung Constituency la gunda man di pulang wa non ni tum ta ready lo la so bang ke sita ni li hen tengke ke chok che theng man ke ing ton wek mang pu le pengke ni li governor barsam sarphanta chuning riji la so la Bithung Rengthama Constituency long ke re-election dwek nangji la sinir tum demand lo le peng Chief Election Commissioner of India la sarphanta ni tum chuning riji lagi immediate step enra re-election pada dwek nangji la sinili pachini lo kadom ini 19 Dhansiri Constituency APHLC committee hin pen rangkia mai ke phabang ke lalo jadi tum APHLC asong pen kitam tangan pen setame than pachini bom lo long kora trok a constituency setame in samjin pen free and fair election pen se pado ponangji la pen demokrasi arona teng pen si litum election bangke do ponangji anutin according jil keduan arat setame aning thanga teng pen aning thanga bang thuaphan vote pe jok long nangji la bangke ni litum kai ki setame awareness program ki pi ho setame rat phanta than bachini la pen voters vote ke jok aphai ki kom hek ti la setame litum kado kowe arat phan setame awareness program ki people ho setame than bachini je itum a vote bangke che jok dun vek nangji polam bang sitame ilitum ningdu alam lapuson kemesen ang deng kemesen me ajia phan ke than awareness ki bom radatum chini si vote ka che jok dia phan methang aning ke hang asongja matia party phan vote ke jok phan monitum a constituency tin men sitame nangbar lo lason si along the break a constituency long koira truck a constituency Karbiang Long Autonomous Council ardo la so long pen Bithung Rengthama constituency former CM Tuliram Ronghang arang li contest dum thulo la pen hala so election ni final cap arni abangke
kehang ke chok mate dictatorship lapen gundagiri ke claim ben si hala da bang ke election ka chipa haje phan tuliram rong hang bang ke claim pon da lo nasi la so puthak bang ke heno pik lo ka heno se ta me isia limit do ta me la so asa ke claim bang ke lage ka heno bong pe se ta me aka heno ngai bang lo tuliram rong hang ke claim pon da bang ke kitam ta ni ben se ta me bithung lo jasemet pet APHLC song phan menang ki pridun apong hisabun iset lapuan nang deng dolo tame hulut pen sa me APHLC song ben bangke ing samden si ili tu makhe yang bong kachi bhong ching ka bipin pen ili tum lam pen lun pen si ili tum rata phan than pachini nang ji pu pen cheng lok la son si rat phan than mum pon bong poi phi se tame bithung along west kar benglong arlo Bithung Rengthama Constituency arlo along bangke tuliram rong hang kepang reng pon agunda tum bangke chimit me pin aphong se me se tame prilo lason thot se kachelar jatta wesi non kedam tang ni final ke election huda bangke ahiring tang rak pen APHLC song polling agent lapen vote ke jog ji prexam dim se tame arenga hu ka paso pen jeng lok vote se tame pa jog long le amut pialam bangke demokrasi a right ateng pen bangke pache exercise long le det lo lasi lapuan akhir kang tang mate demokrasi ka pathilo hala so constituency long bangke lake ilitum vote se tame kan po no darji lake non nang kile ji penablo ni phai krehnier ni lage vote se tame kan po no darji lasi nilitum Assam State Election Commission atuhan pachining tung je lason free and fair election kali demokrasi arona teng ban kali model code of conduct arona teng ban kali India constitution against pen si jong se halada election pado bor ide polotang te hala so constituency long mangel ge totally chok che lapen re-election bangke pado pon thu vek nang ji la bangke la so teng pen APHLC song central committee tum pen governor pan sa me che tong nam lo la si prap jin pen hada re-election ki pado je phan Karbiang long arak long koira pho a constituency ke duarat se tamya sang tong chi binang ji kali pulotang te lason ilitum apong lang donding pulotang te tuliram rong hang ka cheplang ason thak se a constituency ka prek se tame indang pon bompo muarni si ke ilitum vote ke jog ya tum methanga vote che jog long lelo Karbiang long arak doan se tame methanga vote che jog long lelo hem si do join ang ko po election arnita hala hai gunda tum se nang kom chen po lapen ilitum a vote bangke aning hangling se jok thap jok trupo la se hala suar ni nang le rok lo ilitum la so ki so bang pangdang long bom pulotang te morni sige tum demokrasi bang thilot khang jang po lapen ilitum along rilong pat se tamela ke ingthir jir gali det po gunda tum se charipon rong po la pulotang te hala suar ni ge ilitum a khaile ke virchot kali ilitu ye bangar pum se tame life se tame risk lo komentu tu nang theng bopi ne komentu tong la so vote ki joga joine pen pran karmut pone labange gunda penar pot anu tin sita me labange pheri thume melo na se hola so tomon ke pajab long le de dia bange ilitum Karbiang long arab do an 26 constituency arab do an sita me asyang tong labang chibitun vek nang ji na pen tuliram rong hang la son ke klem bange ilitum chok chip pujong thip pen se alang phan itum accept se det nang ji na si nilitum Dhansiri Constituency pen se tame kachuning rikang tung mangela lo la sona gundagiri mate jakong thorham pen lam lun pen kali lam pen ke than pen kapakro kali la son jakong thorham pen sai bang ing ton serak nang po yong se ing ton te klem bom pulutang te nili gi pugang tung ke la son jakong thorham pen lok se alang klem pulutang te hala ri tum Karbiang long along ri 10,434 square kilometer along ri every hours, every months, every years bang border nang kipet hala sona border nang si tuliram nang hang arjap dam nang po lapen nalang ni kapang reng gunda do anta si ponsi hala dak border si tonam turong te labang ke ni tum churu thuji nasi alang li phan li si advice ki pipang ala lo border along le nang ni tum ton dam non lai gunda giri bang ke lai tum monsam ke do Karbiang long along kapang samjini along ke pasik sa ko nang le lo border long le nang li kapang reng agunda la penang li methang pen chenglok khadak le do dam not la lo pulutang le nili tum an setame nang choro thuji la pen poho pen ar chu thuji
nasi pini nyali ke pacini bang lalo Bithung Rengthama Constituency election na result bang jongsi ilitum lakhaget puno tangte ilitum cini melo hala suarni matini phai krehini bang ke lage isi demokrasi karbiang long atau mas kansilong kipati arni busi ilitum lakha ponang kokpo lapeni tum purkimo long setame lage tok ponang kokpo je itum Itme thanga jakong vote ke jok dia jakong mangge nang pathilot lagi Bithung Rengthama constituency long lati labangke purki molong seta me dokoppo lapen laga paje planglong leja ji panke litum karbiang long ara doan lapen election commission atum doan pan seta me litum komplain seta me pilo lapen jasemet non arnisi dolan lasi la song bong pen litum along lamthe kopito nang klang jene labang litum seta me chonghong prong lo lapen rat doan stame la so puthak bang ke asyang tong cibidun vek nang po lala ne bang lala de ha nanti nong Dhansiri Constituency committee hin bang lala la so jong se re election do that padam te hala suarni ni tum Dhansiri Constituency benta ke chisik mek do je tuliram rong hang ke pangreng agunda tom han bang ke nilitum sitame lang ponji ko PSI loma ke claim setami litum pang thek dunji rasi lalo kichuning ri padikrem ke lalo former CM tuliram rongha nangli setami inut karbi binong nangli ta paro so gali lasi mesen pe non re-election bang chekrai sirapte lasi me parji kusini litum Dhansiri Constituency hin bentame nangchuri ri lethot lo lahan lo labahala non kedam tang la gunda pangreng ma gunda cheplang to an setami nanti tum sudah ning celar melo la re-election apan ke nanti tum sudah cekroi nangpo jong se cekroi kre padang te nili tum ta constituency inko ra trok ke la so lama ngen nili tum ta birta ke chipi tang lo la se aporani si nili tum ta chong ding lo ke mesenji mate ka beng long ingsam jinji apan la an si nili bangke ninje chopo apen isonalam tuliram rong hang alang dige CM karbeng long MSC yang bongpen, IM doan pen, ake tenai ke Chief Executive Member no, karbiang lo atau mas kansila lo, ante alang li lepuan, nengkan kuan ne alang CM mandat pen, ke klaim ke mesen ahok pet, pen si alang li rata pan klaim pilo pedang ni kopi opo si free and fair election pan kap hereret lo, kopi opo si alang li kaciparoka idong a development pe alang li election cedana hede lo free and fair election lasi alang li pan sita meni li puingtung la so alam bang tuliram rong hanga methang ma open challenge ko alam ninjever lasi open challenge ke nang li komat ni anut pan kaninje kache thengje pan kache chokje pan lapen ke ther ke haba pan open challenge ki pihai lasi ahok pet open challenge ki pini ke non la election a hudlo nasi Bikrom Hansi sih ada Bithung Rengthama long contest po APHLC song pen nasi tuliram rong hang jongsi open challenge power use wer pulo tangte non la re-election pan chikroi dung der no la pen naso open challenge bang ke kaning je wer bang ke non la election hudle naso open challenge award bang ke proof not je tuliram rong hang ko ansi open challenge ja kong doma la pen nang li claim mesen bo tangte nang li si hai tu po le sitame ja kong tho ham bang kali lam lun pen nang li ke claim ke me pen aki me ke claim pen ne rat pan pakroi no sita me ke theng ke cho karbu ke sap ka kidnap la pugali lahai hui ke lage gunda to makam gunda pu chikrong tung te sita me akam ke claim se gunda lo tang te lagi gunda lo ala Bithung long me ke pridun vera muni de tumta gunda pu ke chikrong tung te sita me hola akam me claim me gunda la sinang tum ni ne gunda ka li hu sita me lage gunda penak lo akam me claim si la no neli tuliram long hang fans te me chuning rigang tung bangke free and fair election apa doya long bangke nang lime thang mata nang pado thunot pu chikroi dung tudeno chuning ri thunon election commission fan nitum ke claim chok che dat lo nitum gundagiri kam claim dat lo pu bang chikrong non che accept non apor dollar ke claim ke me jong sim ke dam tang ningkan nang li CM ke dobom hut ke claim me sen pulo tangte non la open challenge bangke la so election hut Bikrom han sepen le che compete not hodala no election ka cetan pele open challenge bang ke cepak lang not iklan mesen bulo tangte rata tumse nang pan bang nang sai po la sinili lam the bang ke la pon melo
Sawan di sana. Bikram. Sawan.